Halo, Po. Nah lo, jadi ribet pan ngomongnya. Lagian gigi segala digondrongin sih. Iya, Po. Habis apa lagi yang digondrongin? Pan, rambut ayah udah gondrong. Kocak bener ya teman-teman si Bang Bokir ini. Nah, yang satu lagi temennya Bang Bokir, adek Empok Salwa. Elo Po Salwa. Hai Jamile bentar dulu ya. Ada fans Aye nih pada pengen foto. Iya Po Salwa. Nah teman-teman, Po Salwa nih banyak banget fansnya. Maklum dah mukanya cantik bener pan ya kayak Jamile. Tapi beneran teman-teman, dia fansnya banyak banget. Dia paling tenar Selain cantik, Po Salwa ini juga ramah banget teman-teman sama orang-orang. Makanya orang-orang demen banget sama dia. Dia terkenal banget loh teman-teman. Lihat aja teman-teman loh, yang ngiring aja pada pakai seragaman, keren bener ya. Emang juara dah Bang Bokir sama Po Salwa. Lanjut aja dah, ayo kenalin temen-temen yang lain ya. Mpok Siti. Emang begitu dah teman-teman, Po Siti itek bener, tapi baik sih. Lanjut aja deh. Di mari ada Rodie ame Bang Ramli. Bang Ramli kumisnya tebel bener. Yang satunya nih Rodie ondel-ondel favorit sim Rodie. Kita review teman-teman. Rodie ini kenapa jadi favorit? Soalnya dia cantik bener, ngalahin cantiknya Jamile. Lihat matanya biru teman-teman, bulu matanya lentik, cakep bener pan teman-teman. Po Ulan, hai Po. Cantikan mana ya teman-teman? Po Ulan ape Empok Rodie. Ada engkong sabeni. Nah teman-teman, tuh dia semua saudara-saudara Aye. Bagaimana ondel-ondelnya? Pada cakep-cakepan, keren-keren pan, lucu-lucu pan, unik-unik pan kayak Jamile. Nah, yang pada demen nih lihat video nih, pada like ya teman-teman di bawah nih di video nih. Yang kagak suka jangan kagak usah unlike ya, nontonin aja. Sebenarnya sih ya teman-teman, ondel-ondel yang cakep-cakep nih masih banyak teman-teman. Ntar dah kapan-kapan ya kenalin lagi nih yang lain saudara-saudara Aye. Oke teman-teman, segitu aja.